ukuthi yini ungalele akungifaki mina. Sawubona Buthemba, uyaphila mfowethu? Buthemba thina ekhaya babethwele kakhulu, futhi lokho kuwukuthi bathwele ngezilwane eziyingozi. Thina kodwa ngoba sasizingane sasingayazi yonke leyo, siyirealize ngomngcwabo kamkhulu. Kahle kahle umuntu wayethwele kwakumkhulu nobaba wethu wayezizala, ibona babazi ngendaba lesi sithwalo, kanti bazoshona ngosuku olulodwa engozini yemoto. Lalela-ke Buthemba, so uma ngabe beshona bobabili, uma ngabe beshona bobabili bayongcwatshwa ibhokisi. Okay, ngifuna nje ukukhuluma indaba le ukuthi bavuka Buthemba ebhokisini, kwaphuma wonke umuntu babaleka, sabagcina bevuka bephuma ebhokisini. Sathi masibuyela endlini yayo round esasibafake kuyona, ubaba nomkhulu babengasekho, amabhokisi evulekile. Into eyenzeka lapha ekhaya kuze kube namhlanje Buthemba, asihlupheki sibuya ngokuzolala. Lalela-ke, kwakukhona yonke into ongayicabanga, yonke into. Yabo uma ngithi yonke into, kwakukhona yonke into ongayicabanga ekhaya eyimali, eyama-asset. Ngikhuluma ngey'moto, ngikhuluma ngamakhumbi, ngikhuluma ngayo yonke into. Kwaphela konke within iviki, indlela okwenzeka ngakhona. Shuthi umkhulu nobaba base behluleka ukulandela imithetho yesithwalo lesi ababesithathile. Sasinzima-ke isithwalo ababesithathile, nathi sezwa sekusha inyanga eyafika ekhaya emva kokuthi bephume ebhokisini behambe. Baphuma ebhokisini Buthemba banyamalala kuze kube namhlanje abakaze bengcwatshwe. Yani mayifika inyanga noma isangoma angazi, kodwa kwafika nje umuntu obonayo, wathi babuyele la abathwala khona and bayosebenza la bekhona, basekude futhi ukushona ukukhuluma indaba yokuthi bengcwatshwe. Kwabe sekungcwatshwa amabhokisi wodwa Buthemba, kwafakwa impahla phakathi ngoba umngcwabo wawusufikile, ongeke usahlehla futhi yonke into eyisihleliwe. Thina sasazi ukubashonile vele. Lento le yenyanga yafika emva kokuthi kubengcwatshwa cause babesindisiwe ekhaya, but ubhuti omdala owayekade lama lo wayethwele wa-insist ukuthi ngeke akulandwe isangoma inyanga. Lo wafike wakhuluma lento ayikhuluma Buthemba. Umkhulu nobaba ozizalayo thina bani mabevuka sasihlele erondweni, amabhokisi ayibekwe emsamo phansi. Bani mayequmba amabhokisi eqhuma ivalo evuleka, saphuma sonke sabaleka. Uma siphumela ngaphandle sisabe ukubuyela endlini, masibuyela ngaphakathi ngoba wayenesibindi ugogo, mayibuyela ngaphakathi amabhokisi awanalutho and abaphumanga ngomnyango. Ukuthi baphuma bashonaphi uNkulunkulu waziyo, kuze kube namhlanje asibazi Buthemba bashonaphi. And emva kwalapho kwaphela yonke into. Kwake kwavutha imoto imile ebaleni, ngalo lelo langa lelo yavutha imoto imile ebaleni, kwathiwa amateksi ashayisene eGoli amabili awandawonye, awasekhaya omabili ashayisene erobotini elayisha abantu abeze emngcwabeni. Buthemba, abantu abahlukane nokuthwala, imiphumela ayibukho yinhle. Asazi-ke yini lena inyanga yanqaba ukusitshela ukuthi yini le abahluleka ukuyenza, kodwa osuphelile umndeni singazi ubulawa yini. Ekugcineni kwavela ukuthi umkhulu nobaba babethwele. Ngiyabingelela ingane zakwethu, ngiyacela uma uqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisi, cofa subscribe button kule channel yethu Umkhosi. Ingane zakwethu uyelana-ke sikuphathele ividiyo lapho-ke echaza ukuthi-ke kubo kwakwenzakalani. Mina-ke nawe-ke bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uhlolo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko, bye.